Ichi video thu hille anangaya anaza phanjan zo se nabon savin Jesu Christa minin chebai kahin bolen he tunia thumana ikihel diwa ikidei sau he Tonsot Damun kiti chungchanga thudo le don but na hi a hi in Tonsot Damun meidel kiti hi Tonsot na ding mong hinam ti hi Bible thu hila kona pansa akihilna inenei diwin ikidei sau win he mi phabap ti chu mi tamta hilo adia 7-day Adventist sa khu akibul phuna nei ho chule mi phabap in Tonsot Damun pathinin chon site azep na ding mun hi Tonsot na ding a hipoi phat bi chom khat sunga ding a bo hin chu zo ting le mi him chon site ho chu kit ta loading ki sumang hil jing ding a hi tia ta san nei loin jang au mi ne hem a hin la het ding khat chu hi ta bang thu hil hi tu tha be hong peng do chu hi po in Ajesa 1970s vela mi phabab in ta sanna anane u thuil khat hi in hichikal wala chun thuil tampi jong a umna ne he zong le hlang pi a scholars ti chu Bible theme hon kholgil na ane u le ata san dung zu wa chun mi him hi Tonsot na adia chon site hi Tonsot Damun na hi pathinin azep ding a hi ti hi ta san na mi tam ta ane ne he hi chol a hen tu ni kho a hi Bible en mi chon se ho ke jep na ding mun Damun meidel chu Tonsot na ding a hi ti ta san na thuil hi phabab innovate khom de win ikide sa win he thudo masapena ikido no mo chu ipiham iti a hi le mi chon se ho ke jep na ding mun Damun hi Tonsot meidel ham a hi lawala phat chom khat sunga dinga hi pathenin azep na ding mun mai ham ti hi kido na le don bun na hi in he chi thudo het do theina ding la don bu theina ding a hen thumun chom phabab innovate khom de win ikide sa win he ama sapena Tonsot kiti thu chang he it Bible a iti ki man cha ti hi anave masapenu hide Bible hen Tonsot kiti hi kitip na lui thu chang Hebrew pawa chun olam a hi lawa jong le alam nesa at tin aki he in kitip na tha le khabu ke ji na Greek thu chang a chun Tonsot kiti thu chang he ionios akiti in a he Bible theme ho khol no dungzui la ta san ta akona mu do thei chu New Testament is kitip na tha sunga hin Greek thu chang ionios kiti hi somsagi wal ta bang he akiman na o mi na he somsagi la hen sagi ve ta bang he chon setel hun na ding mun Damun meidel a hi lawala alhun na diu mun Tonsot thina ta ke zuya ke mangcha a hi ti jang hi mu do thei hi hi chi thu chang het che na dinga wat sa na in Tonsot akiti ting le tu hin kho to phat chom khat ai lor phat bi khat sung to ke kala ke mangcha a hi ti hi Bible thu hil chom mangcha hin mu do thai hi he chi aphat chi na chu 2 Corinthian bung li cha som de get sunga hitin akisunin he mu thei thil ho kat lovin mu lo thil ho ka kat zo ve mu thei thil chu chom chan ding bo a hi in a hin mu lo thil wang chu Tonsot ionios ding a hi akiti na he wat sa na chom dang khat na chun 2 Timothy bung khat chang ko sunga chun ama ta chun ai hu hi ngo a hi sule ko na thinga ai ko wo a hi ai ho na to dung zuya a hi poi ama lungot le ami lung se dung zuya bo a hi hi lung se na chu Tonsot masang pe a Christa Jesu a ai ho ai na pi sa wa hi tai rom bung som na gop chang som ni langan a jong chun hitin akisun ne he kathu pha hille Jesu Christa thu phon bang ta a Tonsot a pana ki im thu gu chu tu a ke phong do bang ta ati na he Titus bung khat chang ni na a jong chun chu ji Tonsot hin na chu zo sei thelo pathen chun Tonsot masanga atip sa a hitai ati na he achunga kisim do Bible thumuna kona I het diwa ikide sa chu Tonsot kiti thu chang he ahung lungdim phat bi nga ti lo se ke sei na chu hi po in a che sa pha na Tonsot kiti thumun ta jong ki zuya hi ke mangcha a hi ti hi Bible theme hon a khol do na wa ta Tonsot kiti thu chang ki man na zat khat chu a hi ne he Tonsot kiti thu chang to ke saya mi theng te a Tonsot a hin na anei diu chule chon site Tonsot na a thi diu chung chang a he Tonsot thu chang ki man dol he a ke sam kai na ne va khom ki de hite Tonsot hin na ki ti he koi hil Jesu Christa ta sana ama chu hu hingpul alyang pa ki san te dinga chu ama chu Tonsot hin na nei a hitai ta Bible en thu hil anei khu Tonsot hin na ki ti hi in hi chu Tonsot hin na chu tu phat se a nei ti na hi po in
phát bị khát sung anh ấy tin này hiệp bộ in trong khát anh ấy à số đầu tiên là gì ta lâu mang cái gì hình khóa xây na hiệp bộ in atun sot phát bị ngã tim lâu hình na xây đó na pa chu a hi ne a phát chết na a mẹ thiếu sụt cái pa na thu pa bung som ni langa sang som li le gop sanga chen hitin a ke sun ne he nam pi thu kitan dol thu dol hi in mẹ thiếu bung som ni langa he chi chung chang thu dol hen Jesus Christ in hitin sei ne he so le am ho chu tun sot kem lo ta len manding a chewa mi chon pha ho chu kem lo ton sot hin a che ding a hi ve mi chon pha ho chu ton sot hin a che ding a hi ve ati ne he zon bung thum chang som langa sung hi chi hi mi zo sin e het diu ka ta sanin ko hi la ta san chanen ama ton sot hin kem lo anei theina dinga mi him chapa hi kedam sang jing ding a hi hin kem lo be lam ta sei dinga ton sot hin kem lo hi be lam ta sei dinga chun a kem thelo atun so na phat ki sei na hi ti hi mu che the he so cha te le khabu bung som la thum chang som di le ge songa zong chun hi tin a ki suni ne he chi dang nam dang hon hi chu azawin a ki pa thano mun pathin chu awa choi ta ve chu le ton sot hin kem lo chang dinga go cha chang chun ata san ta ve a ki ti ne he chu ti chun rom bung gop chang som ni la thum sunga chun hi tin a ki suni ne he e ze nam iti le chon set man thi ne a hi pathin thilmo pi wang hi pakai Krista Jesu wanga hin a hi ati ne he Paolen chon set man he ton sot thi na to a sei ka in a hin la Jesu Krista hin na wang cha ton sot hin na ta hin a sei ka in he ton sot thi na le ton sot hin na chu a lem ka hi in phat bi chom khat sunga ding a sei na hi pu ne he chu chon side to ke saya ton sot thi na a ki man cha dan pa jong he het de ke de sa wen he mi chon pha ho Jesus Christ a hin nei ho chu a chan niu chu ton sot hin na a hi ta ki zuya ai onaias ton sot ki ti thu chang a ki man banga chun hi chi thu chang ma mang cha in mi chon se te ho chan ding chu ton sot thi na hi ti pa jong he a ki sam kai na au mi ne he va san an azwa isim da o Matthew sut ki pa na thu pha bung som ni langa chang som li le gup sunga chun am ho chu mi chon se ho a sei na hin am ho chu ton sot kem lo ta len mandinga che ding a hi ati ne hi chu ti chun Matthew bung som le ge chang ge sunga jong chun chu le na khut a hin na keng a hin khat zo sangin na ki pal hu sa a hi le tan bongin lang pai mangin khut ni keng ni ne ya ton sot kem lo mei ko nga na ki le lu sangin ati ne hi isim do thumuna ko na ki hel no mo che pam tia hala ton sot ki ti thu chang hi mi chon se ho thun na ding mun a helo a chan diu thumun ton sot thi na to ki zuya ki mang cha hi in ton sot ki ti he phat bi khat sung phat som khat sunga dinga ki sei na hi po ne amma ho chu ton so na pathi ne azem ding o hi ti hi sei do no mo he chu to kil hon na chun ton sot ki ti thu chang to damun mei dil ton sot a hi dan pa a ke sam kai na he anavekit o hi te damun dan ding hi ni ta in a ki sei ne he khana damun mei dil hi alungla thimo amela mit mo ki ti hi Jesus Christa ama ta in ki pa na thu pha le khabu chom choma ko na anhil a hi ne he khana a maksud ki pa na thu pha bungko cha som li le le sunga hen jesun mi chon se ho alhun ne diu mun chu hitin ana sei ne he alungla thimo mei kong la mit mo atin he alungla thimo amei la mit mo kiti mun he greek pau chunga chun ge hana akiti in ai ho pau changa chun hinom phai cham mun kiti chu a hi in he kitip na lui chun hi chumun he mi hon apathin u ke thaina mun ti dam ai lo ala pathin henga mi hem anakat do na mun u chu an hi in hi chi mun he Jerusalem kulpi pamlama a hi in thilnian ke pai namun thilnian ke hal namun anam se ki da ta thiat ta mun chu an hi in he hi chi mun hi maksud ke pa na thu pa Jesus Christa in hi chi mun chu alim dan sa aman sa a mi chon se ho a hilawale mi chon se ho ki jep na ding mun da mun mei del to hin ate ka na mun a he Jerusalem kulpi chapathian chen na in a hi in a hil ata san lo te nung Jerusalem kulpi pam lama ti chu ton sot thi na mun chu ni khat ting le hilai muna chu a ki jep de ava sa na lim zong a hi in a he chu ta banga chun Jesus Christian a sei do he he che mi chon se te ho alhun diu mun chu ki da ta
hinom phai sambanga cho ki da amta ka le hagel namun a hilwa le mi te ho in a thet namun chu hiding a hi ti pa he alim asai do na hi in he chu ti chun ke tep na luya chan Daniel them gawen bung som la ni chang ni na azong chun chu teng le mi hem tam ta leivui la a ki jam sa hung tho win tin abong chu ton sot hen kem lo chang over abong chu ton sot ge a ki zum so ding le vet se da dinga hung tho di wa hi atin he e chu ke tep na luya Daniel them gawin jong mi abong kha chu thina akora hung tho do chu am ho dinga ton sot hin na hiding mi abong khat ata san lo te chu a tho do wa ton sot thina zum la za cha na vat sit na hiding a he ti he asai do in a he ani na a hechi damun medial ki ti he ton sot kem lo pathinin mi chon sot telen ape na mun a he akiti na he me thiu bung som la thum chang som li la khana pa na som li la ni sunga hin hitin akisuni na he mi hem chapan awan dil te solin tin chule amahon gam sunga konin kisu mona chang se le akhangi lo te zo se chom khom mun tin thum sunga aselu ding o he ko ma chu ka le hagel ding a he chi mi chon se te hol thun na ding mun he pakai jisu christian ama ta an bailam ta he thei ding in he chi mun chu ka le hagel na mun ai lawa la pathin ta gam la ta ki khan na mun hiding a he ti hi asai do in he gan theina le ha sa na mun pathin ta khom lo na mun hiding a he Matthew bung som ni langa chang som li le gup sunga jong chun hitin asai kin in he chule am ho chu ton sot kem lo talen manding a chewa mi chon pho chu kem lo ton sot hin a chi ding a hi ve atin he hilai muna isim da uchu ipi ham itia hal jesun ton sot hin na chang ho le a hi lawal ton sot hin na alu ding ho le ton sot thin alu ding ho alep ka na le ki kal na pa cha avan sa in a he achunga jesu thu hila ko na mo do thei damun medial ki ti he mi chon se ha ki jep na mun pathinin agon sa a hi ti pa he mo do thei a he hichimun he pathin to ke khan na mun a he in pathin to ke khan na mun chu a i ti azam lu mo na le bit na lo ka le hagel na mun a he ti pa jang he isai do anum o ve na he chon site ke su gan theina damun medial atun so na a hi ti phot chit na he chamsan anavekit o hite Thessalonia bung khat chang som sunga chun pakai ang sunga kon le atha lo pia kona amho chu ton sot man tha na talen athu gim ding o hi itabang zep na ham mi chon se ho ke zep na ding chu itia hila amho chu ton sot talen a hila wala ton sot man tha na talen athu gim ding o hi kiti na he ton sot man tha na kiti he mi abang ha cha hin kho ki chai na hin kho ke su mang na ni alaw bin he chu a hi po ne he second Thessalonica bung khat chang som sunga ki man cha na man tha na kiti pen he pathinin chon se ho azem na ding agi dan pa le a ding dan pa chu a sei do na hi ne he a le dan le chon se te a ne pathin azem na agi dan chu aman tha naw chu hiding a he revelation bung som le chang som la khat sunga jong chun am ho na thu gim mei khu chu ai imati jana ke tung do jing a he ati ne he naw mei khu so asun azana olti nei lo a he akiti na he asun azan akiti ting la bible a hin phat bi lo ai lo ala anga ti lo ke seina ki mangsa a hi in he mi chon se ho ke su gan theina zo a iti ton sot sun la zan lo ton sot na ding a he ti pa jong che imovin he chu ti chun Matthew bung som ni langa sang som li lekhat sunga jong chun wo gaw sap chang ho ka ko ma korin che mangun diabol le atil le te dinga ke koi meilhum sunga lu tawin ati damun ding dan chu hi chu a hi gan the ha sa namun hiding a hi tho gim damun ding dan chu gan the ha sa namun a khon ti ate pi be hel mun a hi in he gan the ha sa namun a hi lawa le pathin to ki gamla namun a hi ti pa jong chu revelation in a sei do a hi chu ti chun revelation bung som ni chang ko apana som langa sung hi isima hle ki che tan hitin a sei kin in he chu in amho chu leimun hanga chun apot the oven chu in mi theng te le data te khupi chu kim vel oven hin la wana ko ni me hong kum than amho chu akawam hil tai ati ne he hi che thumun he revelation bung som ni sung hi bible them hon khol gilna anei dung zu le ta san ta kha chu kum sang lengam ki chaya thil su ding a hi ne he kum sang lengam sunga chu satan hi hen kola uma chu zo ting le kum sang lengam ki chai kon ting le
pathian ta hat na wanga he pathian thu pe wanga ama he kil ha do a aman a sei ju tampi a kisim do a gog le me gog gal kiti satan le anung zui ho in Israel mi te pathian mi te sa do ding o he chutiang ta su le pathian ama te na tha ha na mang cha a he che satan le anung zui ho chu me ya a hal wam ki ding a thi diu cha sei na hi in ta sa a thi diu pa cha he che ton sot a thi diu pa cha he nai lo he amo adinga he chu pathian a jem naw hi ding a hi in he chu ta sa a thi na a sei do na hi in he revelation bung som ni chang som sunga jong chun chule am ho thlem tha ti chu diabol chu mei la kat mei ka dil sunga chun asap lu ta ve satan le sahem chule thim gaul hem ho cha pakai pathinin he che damun mei dil sunga chu ale lu na azep ding he ti pa jong he mu do the he revelation bung som ni la kha chang ge sunga jong chun a hin mei doi ho ta san nei lo ho thet ho tol that te ho zon pan ho doi choi ho chu mei la kat ai lo wa le mei ka aleng lung zing sung mei de la chu a chan ding dol chu pathini talen a pe ding a hi ti chu a ke sei do in he ji mei del sunga a ki le lu do chu am ho adinga thini na a hi ne he mei del chu am ho dinga thini na he thina ki ti he hin kho anga na hi lo he hin kho ki chai na hi po in ta sa le thangau ki khan na zo chu a hi ne he bailam ta sai ding in mei del ki ti he achunga thumuna ko na isim da ole he da diu an de ta so he al mei del ki ti hi mi chon se ho ki su gan theina mun pathenin ama lungot bang ta mi hemte a chon se ja a zep na ding mun aton sot na ding chu a hi bible in sim do na la wa hin khat be en zong damun mei del hi chom khat sunga dinga ki su gan theina mun hi ati hi akimu po ne he chukit zong la bible thumun kitip na luya pa na kitip na tha song evat na he la ton sot ki ti thu chang he bible thumuna ko na chu he to thei khat so phat bi lo anga ti lo ki sei na zo chu a hi in he chu ta banga chun damun mei del ki ti he pathenin aton sot na chon se te a chon se ji owa a zep na ding mun ka la ha gel na mun pathian ta ki gamla na mun so gan thei na mun a he ti hi ki chi ta mu do the he 7 day advantage sa khwa ke loi khom ho kamin pha na ji he am ho mu se na thu hi po in angai dan ul ta san dan u ka sei do na hi bo win he chu ti chun am ho ta san tung zu ya chun apan sat nau thu hil kha chu i phem mi ta la chon se te damun mei del atun so na ki zep loading hi tia ngai dan khat ai lo wala ta san na lungyal kha anei dan pau so pathin hi na akenga me ti jong he sei o win he pathin chu ngai lut nan le khoton ne a hi al ama in chon se te asim sa chon mi hem te damun mei del atun so na aze ma avat na alainat pi loading ham ti hi am ho thu hil a hi ne alainat pi ding he pathin chu ngai lut khoton ne a hi ti hi koiman anil kalpo in bible thu hil a hi a hin la pathin thu in jong a sei kha chu i pham ta hala chon se te he pathinin angai lut wangai mi hem chapa jesu christa chu ton son hin na dinga anapi hi in aman angai lut ta asa lut ta he mi hem ten hu hing na ane wa ton son hin na achan thein de wa he phat tampi anapi a jesu christa ta jing on the cross a anato do a he a hin la mi hem ten a chon sit na ji wa ama sa ke san la u hi in pathinin chon sit ka zep ding he tia jong he se wat sanan kitip na luya chun pathini israel mi te mangcha in kanan mi te an sugam hilin he nu naw chapang ke hello gancha ke hello abon wa anatha gam sa he hi chi ja chu pathin chu ngai lu na nei lo khoto na nei lo pathin ham ti hi ki do na hi a hi pu na he a chon sit ji wa pathin a zep na hi in chu ta banga chun koi hila jesu christa a hin na ki san lawa jesu christa an to la thil bol ta san lo zo sei chu pathin ni kho khat ting la hin azep tho ding a he hi chi azep na ding mu ja da man mei de la hi in pathin a khoto na amu sa a hello te pathin angai lu na hung sunga phatam pi anapi a ata san lo te ki zep na ding mu chu a hi in pathin chu ngai lut pathin a hi to a ke kal na om po na he pathin in damun mei de la atun sa na azep ding hi ngai lut pathin a hi na cha man sa pu in a ke ta na justice alawala thuta ahin po do na zo a hi in he chu ta banga chun wa noi le set ki vai hom na azong hin mi gu cha mi chom tol that kha chu a chan dinga lom zep na ke pi banga chun pathinin chon se ho chu zep na pi ding he a chu ti a hale pathinin mi chon sa da mun me de la atun so na azep ding chu pathin ngai lut a hi na chu asumol phau po in adi na ke ta na zo a phong do in he
Bible hen damun mei de la pathinin amohol chu chom khat azep ding pathin ngai lut a hi ja chom khat zo teng la ala do a asu mangkit ding aton so na ding a hi poi ti na hi pu ne he ta san thei jong a hi pu in ngai dan khat chu hi jong le Bible thu hila ko na pansa kamu do la ka ta san khat chu damun mei del ki ti he phat bi chom khat sunga ding hilo aton so na ding a pathin ne chom sete azep ne ding mun so he chimun he ki za na Jesu Christa ta san ding ti na hi pu in apa pen la thu hildi pen chu Jesu Christa ki san de tun so de na pathin ta cheng khom de he ti pa he pathin thu hil hin ata san lo te chu koi hile thi mo chang sa hi in ata san lo je a chu pathinin ni khat ting le ton so na hi jem na api ding hi ti pa he pathin thu hil hi angaya aza phachan zo sen thu hil adi na imu do awale midang ho jong sai pi son o hitin athu he pathin lo pi na dingin ai lawal aliang gam ma chal na ding mang chu jing ho de ti hi ikide sa na o hi in he